share me mobi bia chi mobi bia kwa badi ba emergency Ghana TV so the trends do media na branches say mo so for complaints e de ba be somo na na biase me we obunsam biase mo nti wo nsia no tu anamo esi ne ye ene nye bibia no so bokwakoje akwanche na so bokwakope akwanche efi usofo na ene biase mu so de yenji nipa bi ndi ai asofo bi mu krampo no yenji mu de sansa asofo bi mu maba krampo no enya asofo apa e pimpam no mapimpam as ai asofo bi mu atade ahye ena te so mu di boni o wiase mu nti wo hye obi na se o hye nkom start hye nkoma enka se bia asofo o asofo papa nti no obekọ no akwakoje mwa eche na de ntinso aso kese pa ena edi ebebro na bia tu eye maame bia che se wo fun aka no enya adeketo akra yinkonkotie edebe akwankyere nkoa na osofuei ede ma na intama ababa wo afun aye ketekete amwa etumu yankonkotie mu nsam amna eni akwankyere ko a ode ma na ma abayo esu edi akira eni nkomhye ntia odi echi ma abayo ono nso akwakohye na kwanhia se yinkohwe video no emra pachi sisi free na buy pachi me free tech na buy tech pachi okay ana pawia yi ewo makosam so Ezra TV sisi pacho me ba ya anya boni me ma me na akwantu obi na owa adwumem na papa bi pie wo honum na so obeboa no nti no so obeboa na ma watu kwan nti akwantu oni ba ya beda na nim sa ode ne kọ no kodu akla no na nsa anya de ne na na omoko na de chie ana na omoko to okoye ne sa o ka so me ko han hotel to han hotel no say o pese woni ne ye bibi na ma me so de bi on ko no o so ne be ti me ma me papa ne ka se wa ko ji sikaduro sa wa anya obabudam ti ma anu no sa no ka na ayem hihye pa no ye na oyem no o ma ne de ta papa ne hunsu ana o de koye ti ma me bo afu bi on ne kwa so la anye ti o mo so ko asofofo so na o mu chi na asofofo ne se papa nsuo no ana edili into o de ade na konsuo nim tansa na obede ne ho na ti se no abele mu pa pacho ni tina mba na ma me se mo mboa no oni cheche mu kakra na tie fonchi ase ye bebe ma me ne so but why ba wo no ode na no di sam suma wo yenti ase ye nyabotre bre no yodia why han kra enso wo bi akra wo bi atumi nya hute wonim so wo nyame papa no otumi ade nyina ye nyame sofo bia ni wa nyame nsa obi ode nyame nsa wo no so bada kono bone wo yesa na nyame yi ni nsa no ode free wo so obi atumi nya wo hwe nti cheche mu ye pacho na me ma me wa adwuma mu ho no to no kwada na okọ na aso na onya nhia papa no to musa o wadwo no ada kora onya adwuma na papa ne ba ho no se o nti na me ba yo na meboa me hu sa adwuma mu nye ti ma me nso jitu mu na ne yetu anamo wo ho no ne yekosa ne yeko ti odru se o se bofo se o pese o hira me ma me to ode me ma me si akonwa no so na akonwa wote so se wo hira me ma me ti akwan aba beda nanim nti akwanto ne beda nanim no ma me bibia won na twa ya de se tekiti sika no na maame na okọ no ho no no na twa ya ti akwanto ne beda ya cheki pipa ya kwaye pipa ni na ya cheki ya na ya adekye na obekọ ti sa de no krokọ ende ya okọ papa ho no e baaye ti okọ papa ho no no baaye no na papa so be ma na duro na odi edware ansa na wakọ ti aduro no pokura no wanfa ama no oba afia na ofre no ka chen se ende ya na ye de ye kọ ti okọ ende ya na obhihye no ho wamboa no ho kwantentem so kra na okoy ti okoy no na omokoy omocheki pipa na omo se nye ende na omoko na adekye na omoko na omoko pe hotel bi na omodai ti omokoda hotel ho no no ana sofo ne ka se nhyehyeye wo ho na ma mebusan se ye die nhyehyeye na osi o ohia no hunsuo ana man se na me hunsuo die mesi de ye nya ama o mintimi nya me hunsuo ne de ema ona osi ya ubenya ama me na osi o kinti okase wo nwro no ho me ma me nwro no ho ana ma me kase da bi o nwro no ho na osi wro ho na ma me wro no ho nti wa nwro no ho ni na nwe na ofa ntoma no if kata no ho se na otwe ntoma na ode no tompa no so na one ne da mienu ti na henki taro na kura na ode popa na se
na sinsu no ode baaye na oja maame kwana maame koy ti maame so wakoye na hotade ahoto onye bi da wa fon wa ye kitikiti na wedia no so asesa de bia wo yale ni ti nti obo na danfo bi amane say ni na one papa no aye ana na danfo no sesa ade a o sofo bu ho no bakwa akobisa sofo no nti sofo no koy no sinya no hunso na ode koye no ne nsuo na dili nti papa ni nsuo na dili woni nsuo na dili nti ade na hunso na oje no wode aye adwuma awie ti ansa na maame bede no ho no na wa bele ye pa na wa bele mu ankasa na nti maame no mpakra ye so obedi maame nti emre bia ye papa yi ma kosua kwanchile na o se okoye ye kosua no bogu phone so nti phone asa nti akra ye wanwa se kosua timi abogu phone so ama phone asa nti enra Sunday ana ka emkwa so no se me pon a me mfa ni fie honom na wone me maame nkasa me kra de papa no maame so ma okay maame adamfo no ti me fa ni fie honom no Sunday voice note say no phone kosua still enye nti onya sika bakwa akwaji na okọ sofo no sofo ne say papa odifo no efre no na ofre no wo say enche fosti obabodam ana obusan say obabodam say papa wa na ade ne koyo nti ye bibi fa ho no say o onda wo ye na afamu die na nabusuafo ne mpese obedi ye no say obedi yesa wa na oboa no nti ye bi fa onya sa o ma ne bodam se pe na obi ehu a o meka se wo na ama ne koyo se an obebo mabusuafo ni na anu atum obi anu beto asem ne bejo fa che na ma mi se sa dia me fa mbedam na mun ka bi ma no na mon boa no na won blaga na ha se na won free ho no mokra na mon boa no okay o ma me fa ne sen fa che fa no Faustino opoku Faustina opoku wadi fie be sen fa che 38 okay onyini ne ma say pacha ya 4 one papa ni ana pacha oh okay na baketwa no mo ka chi no say 10 years mo ma me ekoye okohinfa South Africa okoye mfie say ni 2 months ni 2 months ni okoye nche kwa na ya abusumi mienu yale asha se bobo ne sa me ka so akoye mfie bebre wo ho ya bi ontwe bi kula 38 years o wa say no ye de adwuma pacha no obo titre boni na de no ko ho okay na mo papa we o kru pacha o kun ba oni na jai mo papa pacha o jai mfie say ni 8 years ni on fa be me bia biem me papa me do fo fanka kranka enti ebra sofo ehu no na o be ma wo na kwemu se na when the last be mo no ne twempa jai no o be ma wo na kwemu kwa ma de koto wanim so person ne be ma ne tena ma sofo ne kire ne nyoma bi ma ye but ni na ye hu hwe sofo papa ya ye ka na asem okay but before wo ma me be hunu papa yi sofo yi na wo ne be ma no wo ho dada pacha no ne be ma no wo ho dada eno okọ sofo no se omu ano na sofo ne de sofo be ma ne nyentem emba mbe wale no no wone ne ntina so wo kire na kwankyere bia ma ne ye but echire fire na che na se be ma no kra on time ben me ma mi biem asa me boy wo twe na free ne hunu atake over na na se echire hire wo si echire enti umame obi ade umame fosti eko sofu ho empaibo ana sofu no wono na ate na asori ana pacho sofu na ate na asori okay ti sofu pani what you asori no way Kenya ase adwumem I see okay no hwehwe ubehunu enti Kenya ase adwumem all right ti obi na de umame ekoye empaibo ana se kwan be so no fa so a odi meeting no anko ho mpaibo oda adwumem wo na adwumem obi ama nko da wada kwala tudoti ya ne se ago mpacho wunti na me baaye na o sha se obeboa no adwuma no nkoye nti obeboa no na se adwuma no nkoye nti obeboa no uma me se adwuma no nkoye na papa no se obeboa no na nkoye nti free honom ne sha se de ko asole honom akoye nti aso nkwa ni yenyensi ye ne na esi dan eti ye hwe ni say
Woman me why softly the baby na sorry we Kenya say. And na woman so e wo take. Na softly see dey free take e ba Kenya say. You free Kenya say ba take be hu say woman me da adwuma mu na adwuma nkoyi. Pacha me ami mu dia me take ma me to forukro. Ana na adwuma no wasawaba. Enti sofo esi den na sofo be hu woman me preko e wo sawaba because ono ne wo Kenya say adwuma. Ti si den na woman me wo sawaba. Enti si dan na sofo yi ebehunu wo maame na wo beka che se me hwewa mahunu se adwuma nkoyie o maame so hunu na sa aduro bi hye ne bag na otonton wa si dan wo hunu no kwa be so no fa so hunu no o se do hu ya ne se ogina na nimu se mpacho mabo wunti na me bai na ada wa ye krofo asa ana wa ye samai wa yere duro we akua Kenya se adwuma ayi baby a mesenti abai na ne yakro no ena maami nso wasa waba aha esi den na prekope na niti ehun say sofo ne gina ne so hwehwe aso eti bia na dafo bi na de ne kompaibo ana davi pacha no hu ne da hono de je ne number no nim etu maami se na niti ya ne oda adwuma mu onyanya adwuma kra nya ti na ni obo pitiri nya ne ya ne say papa yi ayi wo so obofo grebe wo gina ne so pacha na nyankrompon so wo mebisa ne se de ne ha no pacha eno no so ka che ne se de adwuma ni nkoye na so obeboa wa no kofom o se adwuma ni nkoye na so obeboa no wa adwuma sem ho okay enti otumi eboa no wa adwuma sem ne ho oboa na adwuma bank kan kakra kire na obeka se obofo se onhira no akwantu da nani osoro obofo na wo ma na yera besi wo ma me adwuma mu ho no ese wo nhira no na akwantu da nanim but wo ma me no nso na akwantu ni nani so na akwantu ni nani so dia koba ya ne se na ma me na wo South Africa no no so opo obi ne na ya adwuma ma me na yo ma me adanfo na ho da bi enim no kola sofu ni na de ne ye ma no sofu ni hu nipa okay ti maame no na sofu na de maame no ma ye ntie de yenim ho okay na mebo wo maame eturo bi na so ne moti wo didi nkomo a wutu nsese onya akwantu a obetu one day no so onya akwantu a obetu se wan tukura ye mom na ye bekode bia na ne mpa ye no akwantu abrochire ne akwantu be akwantu South Africa akwantu ana abrochire ayi US ne London ne Canada mu akwantu yi bia acha da bi South Africa wana na maame peso oko o en na abrochire ben no o maame na abrochire ben ne pa ana sabre no ane na ni je ho senka wonya South Africa obekọ no wenya agent fo yi bia ne wo mani nkomo na wo mamoa no kopim se wode ni dream share ni timu a kopim se wo yira fo yi ayira besi na adwumam sabre ni so be anya wo mpo na wo timi nya no wo maame no akasa isma be ema me se ye benya no South Africa one sana ye delay afa ni ahwe ni yabo because questions was o maame eyi ano ne be won to me enyi ano ema yesa enti wo hu no no I start say woni no etu sama o maame ka kire mo say papa asene pepen da bi wanka anche papa no kwa wawale wawo ma o ma 3 waware yawo e wo ma 3 okay enti wo maame be hia no e kire yi wo yira besi wo kire no wadwuma nye wase na adwuma nye no ye kakra fe na adwuma ba no wo ma me se no no o ma na kwankire na ye na adwuma start se ba na ye mpaibo no na adwuma ne sha se ba okay na che se obesi wo sa ma me ne kasa ye na kire na wo ma me agai na sorry a na oko abekọ papa sorry no njo ko de no ginidi because the way no osibua no ginidi plant ti wenya ya nko na sorry wenja kola kopim so di tu kwa okay wone no etu anamon e wa kwantue ne ho be abosome sen anan fie sen ansa na kwanya na ba ma ho ma me akọ South Africa abosome mienu anasa miensa okay eno no on ye bibia ma wo ma me da bi ma me na ye bibia aje se take it no ana ma me no South Africa okay
o maame ne maame no start kasa ya o mu nyina be ho okay enti but o maame akwantwe no so ne yema ne nyina no ba pani na obo wa mane eni bibia on na ofa bibia nsi na one mu ana na eti ananse no one ka kire ni pe na eti satam no na me yare na me yare serious pant sata na metene nche na me nyanko tek ho no ti sata na me woni nche wo ma me nche nti nyame ya madu ame ho to me na me ko tek papa na bu ama ho to wo ana papa na bu ame ase na ye dambo bisa o shia wo before o be shia wo maame na sa problem no wo so ana o mu wo maame wie ya ansana ho maame wie ya ansana ana no e won kita mo de e che wo be ye sofo ya de ye senso maame djuma ampani ampa so na wo maame na djuma nye oba na fe djuma start say yi kra mamu start bi a mo so mo ni di kita ho ana sofo no pacho da bi de ni di kita ho sa enti wo yare no wo maame ma wo so de wo ko da na mi wo fie ti no ni na tititi nduro no ya maame na mi di edware okay but wo hu ne pain sofo no me hu ne pain sa to me hu no na menyem me ba be ma no maame di hu no na menyem ti na me na ekọ ho aso na otwe me ko ho so be ka so maame anya na asori awo da bu wanjai no ko ha ba o jai ba ku no ohun sofo we no jai ne de na make bisa se wo maame hu sofo o jai wo no asori ana okọ no ebe ko sofo ne de ti no officer wa ba da bia akọ Kenya say oh I see Emma yeah try no South Africa because sembi wo one the betumi ayiyi ano edi mayen nti be 2 months na esete ye na nti sofu ne kwaja wo maame kwan e wokra na kwaja no kwan okay ebra na wo maame wa ase ya na mo ye ntoto ye no wote se bia wo maame ka se o sofu de na kakra mi ntua wei na kakra mi ntua wei kakra mi nkwaya kwa bi wa ha esie ye enkwantana menye toto menye wei wo maame ne mu di nkomo bi safa no pacho de se ye de wan kasa nkomo na oni mi di ni se akwanto ni baba ni sika ni na sai ti oba papa na papa no kwanso ambo ano de bofo be nti eja bofo ba wakase ni sika asa wase bofo be ye nti maame ono so connection bia wo ye na so no di nyeska no di ye ni na nti na sika no ne hu sika nyina asa na chese sofo na ejeje wo maame ho sika na oji ni ho sika de ya kwanchire di bi nso ye no hu pipes no edma no good o maame ko ye embra obekọ no omukọ nkran no sofo ne kwaja no kwan na be ma wone ne ti no ewen be ma na one ne ti ne de odi trotroka nti ode ne ka ne ba honom ebe fa no omomukosi ansa obesi ansa na wakwa akla we refi honom o de yen ko ayi no honom omusi osino honom na onu de oja ne kwan honom na omoto asoko asafo asafo na omoto asoko akra honom okay ne de wanko because bia Linda Dona okay asafo okay into but na sa akwantwe no hihye nyina no na o maame ne boyfriend no de na oyawe I see but wo kwa brochi o ko South Africa no de wo ma sofo na ampane ama o maame boyfriend na ni na chi anko airport ni bi anko nkra ni bi na je so wa fa no adwe ndada okay enti wo mo ko ye no ena o maame se de na see because we say bibia ye settle o mo kwa okọ airport plane ba no wafo omukọ ye no na ehwe pipes na yesi nyambo achina ana nti maame fam so se me ni menua be ma kan se ade chi na okọ obi a ofri papa ho aba papa se ma ye nko place a onyo makura wa ambo anu ade se me na me bobo ni na agu bag na matwe akomifi o na o se anyehwe ti o na omukọ han hotel ti hotel no na onene koda eji no hu nsuo ne dokoi I see eni na maame na bo wa mane pa chani na maame na bo mama ne okay wakọ ye no edi say ansa na so wenya 2 months good enti edi say okoye na watwe me no edi say ansa na
or start hu eniema bi ne na watch no sha say hu ne ma ne da so ti maame na okwatena ne nchen no ni kunu ne frɛ ne say oba na ye kama na say de asa oso atena we de na sesa na obo mama ne say oni papa ba say ni say na beto no so mo kra mo yam hyehye ne say ene maame atua ne ka wadi 2 years ni wia no mama na ba na maame so say enam asama otin we kire say papa say ye ti say me maame abodama na echi say ye na busuafo no na oye say me nya ne ntentem na me fa mbeda mo na mo mboa se motis wa bodam a ye na busu ye wo maame abusuafo se se wo pe bibi di atete ne ho okay enkoma mo ne mo maame ebo mo kwane ya papa sofo fa so a wone no eda ye modi hunkomo ama sofo yi ate afa na soma me bia wakasa bia sei na mate na mo anya keka no me fa hi ko sei hini no mo nsam ya mo keka hina amekro de ma meka chem se na ma anya bibi ama na ehu se miminim hu bi ana obo sister na ma na so na onu nso anya bibi anya se obemiem ama bia na no ho akwa akochem ti yakwa yakwa so kwa ye nya ye ho te se yenim hu bi oh I see. Tisesi akoye no anya se adwuma kora wontumi nye o se no honam ni ti eye ne ya o se ende ni 3 days kula oye adwuma 100 no hu se ja ato 100 ni mo no so mekem kodum plug no wo maame wa ha na ebi etore bi a hay fever se wonim ya de kro etore bi a na hay fever sine so ya ebi a sa problem ni bi ho da David ono ba ya le a just kata na bechi no opiepia wo maame ka asasem we mu ankasa apart from nadamfo no sofo no ana oka no apart from no mu ankasa mo nantimu kakra ma ebi a yakase efri ade a sofo no ene ne ye no media ma nantim nadamfo no ana nantim mu no obeka kire me maame se o nantim mu no papa ni oni nsuo okọ sofo papa sofo ne ka kire se papa ni nsuo ana dealing ti ade na ne hu so na ode no ode akoto nsuo ni mo awie nti se aso cd ti ansa na obede no ho na wa blame ankasa I see akonya be na ma me so ode ne si so no papa wa akonya kese bi wo ho no ewo na asoro ho no tani na ode ne si so ai de ya no ma ye ne ti se yi ahemfo akonya iko gongongo checheche eye kokko ti se bi na odi enula kokko atoso na odi lace asaso no odi ne taso o se di enti na odi eno so kakwa kire na ye di tukwan no na so for ya mo ne nante ya no be hu se wo ye obi a wo ya akwantie hu adwuma enye o ma mepe but ebi odi nkrofo ko odi nkrofo bebele akọ but yenim de enti a yenim mu asem ba ma me de na ne de omo makọ no de mu nhia wo mo da enti omo problems omo fam no nya de a mo ma hu no pain good wonyi ni sei bi a o ma me no ankasa na akwaye ne bi na ate afa ne so ene wo de ba behye aka nyame ni peso pacha debi ma me won fa bibia nsi se de na wo ka se papa ba ko no woni ni ja ye no de wa nanti mu wa fa bia kakra no wonyi so akwaji obi sika de na bi oni pakro no de na fa ba bia everything me banisa David eno akwaji be me so ma me ne ho afa ya o so se de wisitie ya wo ma me ho afa ba nti wonyi ni se bia obi na wakwaji ni sika de ne nipa na hu ni se ababa we ya waji mi sika de wansa mama ntime keteka na wadwane ye ene wakwatena ayi South Africa ene me kire no obesa free ho aba David mo bisa ma me mo bisa no president no aka kire mo aje se me na bisa no beka mo wanka ana mpacha ya chini omo me na madamfo no omo kira sofufuo mienu asem omo kan ne ya sofo ne de nsuo na ode koye no omo anka bibisa okay omo anka bibisa na ensem no what's ne ba no na me pese what's no wo ma me no ankasa no kwani e fa so ya bomode asenke be fe ne South Africa so ye boma inti no ye onyanko ya ne de sofwe ya mbondi papa wone no ankoye hwe wone nanda wanka bibia wasempo akire no wone na mompa ya wonsoso ne no fo ne nto wonwura no dross kasi wo betu kwan ne nko wo betu kwan no nko me da se enti ya hwefo ne etiefo
yentie de koso ye friend no sesia na o kyerese ba bia wa ye audio a kyerese ba bia wo no omo network no eteko enti call ba untumi kran kasa enti audio oya obo se ewo mu ana ateke na kyerese unipa kra na saka enti na ye untumi eni yen eni nkomo enti yentie na asemu a we there from the horse's own mouth we there wo ma me no ankasa asemu a ye si ye nyina na wo ka de a kire ye nti wen waso na yentie no Pasha when say me suffer me kwa ne ho sorry ena nansen ofre me say ne baby wa akwantum na o South Africa o yetu no pese o pe obi ni na ye adwuma nti o pese on me ne ko me ode me ko na me ne ko ye adwuma na boso me o twia meka nti o kan no kra na me fa meeting no tu me fo ase me nko na me ska kra na me de besi me dan a mfaso oso na me ti ase man nti me papers ni me passport nyina me ana me di me sika ye bibia tina sister no say won na be ye bibia ma ye dia e kan be see 200 million ewo ejina 4 years nti me di me sika ye bibia no e kan so be eti bejina 100 million esa me basu sister me buy was 2 years because Petria me am the misika ye me medi basu me 2 years nti bosu me bia otria me ka 1000 what the bag na sika mu 8 million ti me kra na me buy na ma say me say me buy na me tena Ghana na me ye adwuma me so me botre e o Ghana me hairdresser na me ye adwuma nke mfaso oso nsi amenya baby mende na me ni papa ne ban etam ne so ye sister ne share ukuala wasi ukuala nyumre February mu ukuala nyumre ne play ni betu enti ukuala na ebo betu a na me ni papa so be ba beja me kwan eja me de mi nse me sofo a me gini di mi ndandwunu se obetimi ade mi bone da papa so ba beja me kwan nti ukuala esimutu a bebo be se 6 de ni edu na admirate ni play ni betunti na me see you after ade achi brother papa wa frame ya mama wa sorry fe ni me adi nkomo na wo se minister bi kwa na kwa wo se sister ne kam ho de wo mu no ka ba ma mi no dwale de wo mu no untimi nkanti mi dru fi a be flame after me te kam na flame se ebi ebetimi aba se china nkwa ko na me see you papa mate after de mi kodu fie mi fi unche kodu fie brother nyumre na mi dru fie be se 80 mu na papa flame se mi ntem mi nyale ntem na e play ni betu anyumre ya na ofa mi ko na mi se papa enye no ka se ye mru wasi nyambo achina wasi ya mi di ade na ni ma me de wo ko mi unim nyansa che me na se die na abewuro auntie o kekasa na kasa fiti ase so na me ma me mpane so se me ko e ma me kura ka se papa ne kwa akukumi no onti ase ma ne nko e ma me nko na me se auntie papa we die onti mi ye sa da we nyame nipa na me ne san ya che bibi sa de onti mi ye ti na me ma me eni me kwa so fie ho no na papa edito ne nim sia na ma me see you wate na ma me ka che ni se papa me sro me ma no mo ye me bibia me to me ma me o me ma na me do ma me ni bibia nti me sro de ne kwa mate o ye so fu ide mate ni se boni bia ni na emum se o ma me bani wudi a se me ti se me ba ya wu a ene me so be wu bi na papa ka se bibi sa ensida ene eja brother no ka se me moa me huna me fie ni chekodu fie na me sa da aduan pleasure papa we di asi me so menti me kwa di aduan na me ja onti brother no kwa ye comment di me dwale ntenten paka me niema na me pay car na me koshi me dura safo no wote wadadadada na eja ya flow basi na hwi ade ekodu akra anopa 6 o'clock ade ekodu akra anopa 6 o'clock
nti ekwa airport no mu kali ya niema no na otiaka ti otiaka we no say first sister ne say na nyumle 10 o'clock na e train betu nti ntimi interest ba ma me gongo pe baby ma na rest eja bi say jami ni pa mi chese me ma adwene jam hwe na makoma so jam se papa we betimi ajimewu say eneja mi di na chia kwaje guest house I say a dine baku edi ani we say na baku to so nti wono no tena ani mo de na meko akire di ani but a dine baku ye fa baku ni kura baku na bat house so wo ho nti wono di ani mu de na wono tena ani mu de na me se meko akire di ani ti ya no ka se first na ko jale wi nti won se ne ko jale ne page ani bi de na me see yo papa na eja mi ko jare ti mi jare no se first amamle bi wo ho a say you na me say papa de amamle was say oh hanky white wo na me say oh there bi was say wo bu nsa nti ho no adwene bi ba nti se ka me ka se na me say there bi se me ka se an so bi a no wo pemi moja so there bi na me say papa there bi e ho no begina me ni say first mi hia uhunsu na me say papa na me so de mere me de amount was I say unyama na me say e bere no menya say nso ni dia ma papa ai ene uro hu ti wakasa mu ho atwansa na me yemu ahye ti me yemu hye no say ada asem na me kan yin na yemu ahye na e ma wo yemu nhye na saa ne tie e ya mamle say yi because say wuni say amamle bi ho na say wasi say okwaji sikaduru na se wokọ adruwa ne ho unya koduru ho wie se pe ade obeka se ye bia se woye anya sa na wo firi hokọ a obebo dama na ase ubewu enti ese ni de wonya abedu ha ni de se woye bia se woye atwanso am bo me namisu wase ensu me ka unzi se ewurade me ko pe bibia bedi o enim be ye de na mantena se na ma hwe me ma because my new surgeon na papa ni da my new amano papa di say wo akra ho minimo bia eda no sa yehim watu punu kini kutano minim de oba be yemi atwanso ana adwene ba me say wo na nyesa papa ni metimi aye obibi wa hase wo akwa kase waja wo kwanya ma wo eno so na me ro na metu ma ro me hunyina kwa na me di bashiti na sempa no so me chekere me ho ana si de nti no ma chekere me ho ana me so de me mpese me yes ade no ana si ma me mfa me nyi free nti me nya free me ho na obeja me ni se na o ka me to mpa no so o ba no aro no da na sport aketu abi ne hye no ene ja obeda me so ana oji me tawo na ni face tawo ketu abi na ni kutam no oji nti one me da first ene me fiti ase kasai papa ni ye me bia na onya kwan ene me nda obisa me say adentia ena me say papa so wan kan che me say ye ban oni me ba be yes ade ro ha enti ma adwini ni so enti na me ye me bia enyi o ka che me say ba bia ma bedru ni je ba bia ma adwini wo bia me ba ne mara nti one me da first one ena o say me nji town from pepa me nsuo man ena me de pepa na me de ma no second one no so sa no so ni be that third one into second one no was that me pepa me ho man wie no and was me mention matale me enko no say papa obi a was me baba rest no say when me ba wan ka se ankyere nti at once when me bufu ye ti wakasa mo kra na me fi no ti ye kwa airport ho no ono kwatena ohu se ne ma ye di ni wakasa mo me fi nti wo kwatena ba bufu na me so meti ba bufu o ha na ba bisa me asem ba ko mo ha na kwata aduane na o de brain na ndi na eja enyimle na wotena me nche ya ma ye plane e bai nti me kwa me ye bibia ya me ko furu plane na me ma ne ba bai no so ma me ba bai no koye na efiti se papa ne ye me sana me bedru ha sen me ni ahoto na sa guess room hono so ka che me say ade na wa ye no ni me nya apam me bisa no apam kro because hono na nkasa na ma yes style bi kra mini padua nyina me kra na fru mi mu kra na me kwoti me bisa no apam kro
fiti se me free no bedu ase no me ho nto me da de bia me yare me so dae na ensuo abeda me nche ni nsuo ni tini me so dae ne me ho fish e wo nsuo red fish ni bi me so dae sa dae ma so to asem prensa na ma bagana me bagana na me ya baabi na me ne na me sa me ko ha ni apam e na me frɛ papa na me ka kyerɛ papa dae me sorry me so nyo me ntiase ma so dae na to aso be sem prensa ntikyerɛ mi mu ana o ka kyerɛ me sa nsuo na me hu ni de ne bɔfo no o yɛ nsuo bɔfo na osum no we nsuo nti ye bia bɔfo na eba me nche aba abesra me na me ba Ghana ne so a me ni nam na me nya ba bi na me ma me mu ma wusiafo na ahyehye ni nguase ade ama me se omo pese me ni nguase me ba Ghana na ma anya hwe na ni nguase aka me ene me mai papa ene ye sa ade ni tia me to o kire ma kwankyere na me ye nti akwanhyɛ no kwa kasam nye 3 days me and 1 day because oya misa na me ni gidie bia woni mu bi we ma so baba ko me so papa we na me so be tin decide na ye muta na me se nyankopɔn ti asia o nhyɛ ni tumi because me nya no body da sawo de me ne me ba be ti asɔre na wo da wo no ma ɛno wo yira ye na mo tia nyankopɔn Ondi mini ni ntamu asem so di ne se ni fa de osusu afa gu ni ya fa gu ya ensan ko no aso enti me ba ye na china onu so oba ya fi okoye ni nsem okokeka me o ha na asormani bi from bisamse na mukọ haklade ekosi ye ni ene papa se okoye okoti kakraka udu airport okra wo okoti ni fi no okoto ofofo de mawo airport he fa na etun code e bonia wedi na esisi ni so enti me na asormani kasa na me ka che se ade a papa de me ba ye obeye mi ni o fiti sami ba no nto me me swati ama sister no ka me ba omu chen no mu si omu ntia sa da ho na me ba me ninji ana me sotia na ti ni pagya nso asesa ama me ka asem we se de me kan ya da chiro omu nti omu kra no ma ye basa na obia nso soro se obede obedi animu because papa no nsuo na ye adwuma nsuo tumi no de ye adwuma wa ba ka bi da se unyina ya obetimi ayo bibi nti obi aso na ye da atwentwen won nti me bo ma sorry bana mani si first ade papa da ye o de wewu na sofu bi ye mi bisa senye sofu bi na twitwa jimi a enka mewu ya le bo me to nyame nko a ka mi wi sofu bi na twitwa jimi nti me ko sa sofu ne wonum na makobo na mani na ma so le ba ne ko sofu no ko bo na mani na o se sofu ne ka chen se no kre nipa na o ye sa den oni nsuo ne di enti tawo na me hu nsuo na o ji ye no o de akọ nsuo akọ bibi etia me enti so be bibi a se me hu beto me di a enye asam ketewa kola enye ntokwa ketewa nti obehwe no aye bi afa ho nti efu wonum na sister no so frɛ me se ena me so edi ani nti oson dae na okwa na mema mienu etwa no ni maka kye ni se wo na wo ba be kire obi nyansa ehwa no mudi to ogu na chise nti wasi dae no wowi na omudi etu no gu na chi no obu hwe se de wowu nti afa de okofi na ni pa twehye ni fie ho omusu ye na eye ne ni tie ni na ho twen so sa akwa so papa ma omu kosi akwa nchire bi odi kosi ani share bag no obe fi na kosi na bagu ne phone nti ne phone na se be pinse ti wonti mi nkosofo no ho no enfre sister no so wonyem wonti mi first of ne nka me ho asem bia nti wonti mi first of ne me nka ne ho asem bia bi na we no se ada no ho no na me sofo yi friend or friend no ka che say Charlotte me ka se wi ache first won so da busia for person mo boni dam na me de efi na ekwe se mu se bibia to first na wa bodam a me de nya mi o na busia for na ahye na abem ena sister so ka se papa eni ye bibi fa ho o se me de me ya na me ye ma fa mu de ametimi na me de me
na sister ne so ka che ne say ah papa na say na wuni say da busuafo be ko atia no ho na wuntimi nje ne dia enka sa ka na busuafo ka so mane nkon ka wujai mane tena ne baby na say papa ese so dia enye wudin ne beda so o si papa ne ka che ne say record ne kra o me ba no phone no so ntimpa mo cha no mo boy ati papa ne ka che ne say se bibi me boda ma na se mi wu ha se ya babusa ni bi antimi ma na nim be kan kire ne da no mo yo ma dwen se o be so leta no be break o mu nyina wantam na mi mpo se mpo se kra me ma dwen se be ka bibi afa ne ho a obe kama me ne babusa afo ni nyina no atum ndi sta se o kansa na ye ni apa na o so ne kofi no ha na ya so le baba akosa friend no ba and was a Charlotte as soon papa frame a catch them new. No Charlotte and some papa na frame a catch them units. She say anything. And a sister Charlotte on the solid course is standing fee. And I stand so on the soft bill con home pipe into wedding or the more corn. Into a more coin and I saw for neighbor say. Ah, papa no when you so any deal into a day now, me who's when I would go their consume after she said it's yummy. And he said all can pepe me bodam. Obe start ameja ana ahihye me afi me yale no fe sa net se mewu eja ne de na o kan kra na papa ama ma adwen kra kwese no kra in any 3 days ma ba adwuma me ye adwuma South Africa no mo de hand dry ke se bi na hotrim nti wo ho na wu me ye adwuma me se ja to dry no mekuta me se de se bubu ho na me ja dry ne hwe na me Jesus na me dry ne ahwe ho no na me tom me dia me kakodu plug no me ho mo nyina adwane mpo na me nka sa se we mpo enchire sister no nti no o kan se papa se obema obedi papa ne sofo ne se obema eja na edi ka ahye me no na me se ene no kre me nka nche sister ne mpo me kan no sister ene no kre na nsan na me ba adwuma me best at adwuma nyina adwuma be shem me se enyu ani ntame me nkwaje me nya nkopon me je fo ne me boafo ewade nshai mu na me de me remash mismi obia me tfojum power sorry de asori bia me ko bia asofu ne ni je me ho me nya je mic na me tfojum sepe asofu form wa asode mo nyina o pe ma asep nti asori bia me ko bia asofu bia pe ma asep first na me ko Emmanuel Baptist eno kra na me nyini sofu na de me tu adwuma me ti boy me boy ni hairdresser nyina enam me yom to ni ma ho brase nti sofu na de me tu adwuma me su adwuma nti mi share we say na also so de bitukwa mi say nya me na ye na adwuma say me de me nim say me ni sofu ni enam nyina obo me ho poesie sofu wo me fofo na me timi store ma kwa adwuma ena oba ho no adwuma man na masekete na me da ho no timi da ho de meti ani se obi se sorry na unti na me bae me so na ya wo sofu na wugina ho no na me ma wakonya na wo starting me di nkomo ala wo chire me baabia owo na me bae enu mpo me bae no na unya anti asori na asa wo fie obi ba no ayempai ba ma no me ni sofu na gina ti asori na sofu se sofu no edi me ye ne rituals no me ni neti yo me ni sofu neti ya history ni na da ho no akra o mo asafu no e fa ya me na me hwe akra ne de o mo koi nti me ni fe sofu betimi aye edi me body say da me ni so betimi aye me say some to na o pese me man na ni nyanka me man nya basa o kumi free asiye dia enye me man cry de don't be no man so be kum na de o my the rituals nti and my sister and boy message ni share me na me ka share me but na me ba ni su they say me ba half na me ko so ni mi no a council that me is a sister and my son 2 years and son cannot a can 110 say me print take it almost some member Ghana just a system me I just a mature sister and so ka minister da baby a me ko fa scan e dia man na so me no obi a obedi ama me na me ka chere me ba ne say me won Ghana ya meet mu station into o ma hwehwe baby amo na me fa ma se windam na me sra mo me na me mla Ghana se me ba Ghana
na mo abompa mi se de bia mo bompa hwehwaje amanfo mo abompa ya amami na me sumenya me fa mu je na matna se aye madwuma ahwe me ma no mia na me hwe wo mu ni obi a ati se mia mia na be adwuma e de hwe me ma si ameba no omo papa ho si de papa ni si ayo obo ahwe o show mu ti se mia but so me so ya efia me kasa 10 million me so for it me from me say ya efia me kana me say ai 94.1 o si ma me send me ba ni sikada se sister ni chia me ka me fan send one e sa da say o de betu ha o de betu na ka se nyam won so me ba ni so ko ji sister bi sika 160 million say o de so me sika no so wan fan so emu 30 million pe no de so me so o de so o ko ji sika so de so me sika so na me ba ha na me ye adwuma te me ho a na makofa sister de ba ti me ba e na sansem we nyina be piepia mamate so say sika do wan fa ba me sika be di mu nyina ye 30 million na o de so me sika o de so me so ma me ba e enti me sramo de say ha de me ti me ntra ha biem de nyame di pamocho mi nyankopon hata suru di pamocho mi ti me ntra ko we say mu biem me pesa me ba Ghana na me sramo mo mpai ma me Ghana ne so me ba de enye ize ma me sa sempomuchi esika no ma me nyina wie na me ba mpa wa hihye se Ghana de ni nyina ewo bo twa beso o Ghana o ma mi si Ghana bio enti ada se mi duru Ghana se me boda mo se me ye de onyame nko adenim ti me sramo mo fa mpa one time chi na mo mboa mi na me samla Ghana na meto abadwuma so na me hwe me ma why enti na me ma me ba de bai Bezwa 94.1 FM Ezra TV makosem sisi adana ni shi owuro we Mami ana haya kakra yan jindi sasa funi beti mi aya yesa sasa mami frima wa bi ni obusu mami ni mabusu ya po 94.1 Hey! Oh, already we found why you are them. Papa, we found we know what sign and soon what paper na since. Hey, was so glad that this is we say ja nothing what bubu na what that and so na a bus and Crawford to me. And I just say, what would do many about the hunu? Abani saying, way. What? Medomeo, the one by your son. What must Sadan de Tatashini Quasi as some any yenra yakwajia, ya boya midika home. Yenra yakwajia, ya the boya midi, who was ya and ya the bedroom, ya the bedroom, ya can't conform money, ya no atum. Nanka wo butu so anwa ene bibi free through na be dwa ne sisi no mo ene wo bubu ye no odapa ne so dia enka maame ne pie no obodo na ko bia beba behunu na dapa ese asofo ba fa church members na kwa de wo mo fa wo mo ho ebinom enye wo nyina ye de wo mo benya no mo ne wo mo yire no makoto ka wo pintop no wo mo si so na chese de wo mo benya sika ye benya die si asori daya kase sika ye benya die si asori demo ya die ato ahemfu nkonya si asori demo chanchahema ne chanchahefo die kwa gigi ademu yes sign crofoma osoro hwemo na mo brebeso ayi sisi mimi sa say o ma me mo start say money sofo yi etwa na mo no mutu na mo be fie say ansa na o ma me tu kwan be 2 years okay 2 years na asofo bi wa hunu mo sa no a wa yare no wa sa yade ne ade mo ba ba ya bushia na bia wotumi be fie mo no aduane mo nyina mato mo nsadi acha da bo ni be bia yetekola o ma hoda
na baby ohu mo maame no onye mu fie ni mu na mo maame containers yi aha maame wo foriko na adwuma no wasawaba yo nti wa mafie mpoda wa mafie mpoda nti wa yare sa ne akwankyere nyina no na wo kɔ pachan oh I see woni makɔ asɔre no kakra munim na yere ene ne ma pachan de bia mokɔ asɔre amokoto omo ewo ho pachan ne sɔre ma dɔso pachan no so sa by say that's a bia bem ɔte yache ɔte yache de na yendo me na me maame na ni yendo so kola o na kyese wo de mo kra na start asɔre no ane se o hia mo maame no na wonya start asɔre no no wonya start ye nti ɔde ye na start ye oh enti na ye wo maame wono ne yire ne ne ma pachan na wan mo mikrofon kakra bi nso ka ho ni yendo so kura ebe nipa 10 or 6 ni yendo so Yehowa wo maame ye obotre ache ache sata ko no wo no oh okay na mo papa ne mo maame jaye no na mo last born was saying wo nua no kitwa ba no anante na no so ati no sa o papa ko ye no mo ja awade no bia ohwe no ohwe mo ohwe ye batenti sese de maame ohwe ye nze papa enye de obekọ bia na obenya ma bat maame ne de okọ ya obenya ma titire no a wonye bibia nka mo tribọ no a na o papa de kakraba wono so de o wasoso ena odi ahwe mo kakra ma ba bedri sese no mo last born no e was saying 10 years wo class saying pacho classes okay o ma me ko no nya kwai ko jana kwai pacho de be ebampo free mo ni address na de chinye na obekọ tie famo se rapture mo twen se ka mo bekọ akwaja na kwai e china na sofo ne ka se eneya enumle na plane betu ti mo nya kwai kra na mo maami aheda eni enkra papa bia pacho de okwai kra mo so mienu nti wonye sika po na campus wa maamu bi o ma yeska se me fa nkoma me nuanu mo no ma me msubi okay eti yem kona before aye kona na che say yaduru ba bia mami kasa na what na niwa mu nisuo ade a woye wo setwe dia po nyankrompo se omra ne moa na nyeboa paye we eye bone a one plan na okoye ye na mom ne ye bone a okoye na okotomu sa bone we one plan okotomu ti wosoreja enfa nche no na woti ne suo ma ne bayin so eti ne suo yentie ne aka no enka wo fa wadwe nkire no bra 0245301462 producer yenko Osti otisai unso na me do ho ye pa se de nso me ho ye no mama makura ba fie na majo phone me nti waje ni phone ni ba wa dem pa yare se mi ko ye be din ko mana me ko ho o kan so bi from na me ko ye a se me ko ho Wednesday no ase wa de esi na se ya de na esi ase on te se first fearful episode mo ema first ebodamo so mo ye na se adai ase so mo pe di eye wa kono ho ano ntinde na me de kan ba wa mane enti se ebeye na se oweya hu se bibi ni na to first time in fearful say na don't know so tra mama na to na nsana ayi ni fearful and I was so ye baby na ye hu de obekọ na se amu na me ma from de bia nti de meet me ayi bia na na yi me do me hu mo de me say me nti de me ya na me me no se na papa wonu nkata ma me fearful na kan se se ne fearful se ne fearful be say na to once ebe say na dia na nke ni kwan se o ma ne ko na se eba ne sa dia se wodin na beda so o se eno kwa de dabi se ni din da so a
Obi a be breaking one time na wonti enye no hwebi. Ama ba no do bi ba nti na mentimi nkasa kase. Nkasa mpese nka menye na jimi kun fun bi. Na se bando na emi so se de na pan ko amba ma hello hi sir. But won't me ama online ho. Otimi nka. Mesa ko ya bando go microphone so he. Phone bi obi ama me de manager ho. Because I never did any beer. To me, make a sack actually. Woman, see there be any answer the night to say it. Any, that's why maybe crisis is you want to be my cousin. You can make common and want to. I will be a client to me, see and cash. In fact, I am a plan of call. In Beffy. That then be John was an or the council account at time and time flame. Or buy me fear her say, what has my papanaka? And Mrs. I don't have my name. Now I buy and dainty a call. So funny. My sister, I am also so funny. When we from today, I'm in a castle. They see I'm in tea. The couture and show no more. I'm not really listening to Pacolon. But the ayadi, name. Say, you know, and I baby, Emma once. Now, and young Pala so better. It's a nippon delinch you, what they consume. A bad dim pass away, or some idea about soon say, or what she say. Or what is I didn't kitten. I forgot I like kitten, sir. Oh, my name at once. Now, so only me, Mamma Gana had it. Oh, Cassie, or Baba Cassie, because when the way is so quaint. Mammy, send the young you and me. Send Kamekano. I'm a phone, so as I make us say, or send the balloon my banadinichi. Intimate me, Cassa. And I am not catch Rama. Some man come once a minute balloon, mamma. It is a balloon, and beats me, the ball beat me a banana, and I cry so, Mamma, so Papa, no money. It's she knew. Nansa me baba ya waba ho bi. Onjali serious ansa na mba ne hoto no kura no. Be say 5 months na me de ba ha sei. Ya me nko obodam. Say ni nyina efi sa sofo no. Na nko pese ode me ba de ya ne rituals. So ono a ne sa tete aduro. E de man ode aduro ni ma nyina na yare ni ekosoro. De bi ode ma ni na yare ni ekosoro. Na papa akokura bi wo ho no. E wo ba bi a mete okwa aboji sa sorry. Me see them, me see time, me blame was a movie, and to be a woman of a master. Now, upon the first nada, now me children, and so I must say, or about the set a powder than in the sea lord, Negro, to a far brand ban to attend to a far brand on me. Since I don't know, no, me and no say, I did be ambition inside and at the atodium. A few corner banning yarn, a far who dear. Your call, sorry, me name by not when I yourself, ya, I am say, or Casam sign, when you about you saying, and to call me. And they are or say about you say, one penny my name, Tias or Lamation, I say. There is a stuff no boy, they say about you said the nerd drew the calm and bano ya hotel, and seen a normal cool. Into his day, this highway, and mammy who say, yes, say, no crepa. Mr. Moa, the young couple had us with deep show, Mamma, why Mamma, me who are quenching, and I some bodam were quenching, Majamima. Now me buy more boy yanka. You go pay me a show of boy, come in, tell me, baby. Come in, tell me, baby. Then call up when you bury a minimum by the end. Mini, senior mini pa. Mr. Me, boy, me a sick uncle pass off. It means a secretary, I say. That's off for the dear rabbit. 94.1. To produce a Miss Remo, the Yaminis, the Mepam show, Miss Remo, woman, the minting Lagana. Miss Remo, I'm just sister, sick man, I'm just pay tickets, mammy. I mean to me, Blagana. Yes, sir.
Imewu akwantu mo jameba. Imebona wa akwantu mo de jameba. Me manu ya me show mo. Omu obia, me wisi ni bia so ni ha obeboa me. E we seska wisi. Timisra mo. Yankofo di pamucho. Se mi ti wa nyina me yare na biti ase. Me yare na biti a. Miti me ya me ho hwe. So na me so bi mai so nti. So tialeti obi mai so nti. Me ready e mu nye me ye. So ni nyina chi. So ya dis have the better but we ya juba. Timisra mo wai. Timisra mo. Dia me di pamucho. Mo one risk am champagne take it mami na musira muncha sister ni sikama mami me samra Ghana am fampai wo mo ami na me imetra se nhwe me ba musira mu di yankopɔ di pamucho wai di yankopɔ hatam suru di pamucho ma mo ami mi ni boafo bia ya mo beti an se matna se ewu matna ni wa ja me ba matna bo tam ni na ni misanta sasa funi beti mi everybody said that so yankopɔ na reta wani so 94.1 94.1 94.1 Mese audio sinidos na ya bebupo ni nyina yenya daje pa ema yehwe ye huso ye papa enya manko nyina mom yehwe ye huso eyie na wo chese wo bia nsai ya brabo afa nya ne de eyie mama keka messages kakra aba no me fancho ne beitia ene won ro ni sua wura o mama isu no susu anye bia kra no o mama wo ha wo boni tin kakra otumi nya ebi ya wo mo papa mo no mama na gyan ne de ba wono so enya kakra so atete ne ma de aba bedu sam pepenso yi ka won tsra ne ba bi trust sofo wagye papa wagye na di hwekwan ya wode no afa so Wobia ni assign hadome ya trete. Was Marco today pastors or courtism on everybody should be on her own room to worship God. Adaifo won't leave us. Intimpai bonkwa. The message or the buy no one fa nidi anka ho. Was Marcos good afternoon. Some pastors are really wicked. May God help this lady and Marcos, please. I know you can help her, so please help her. But I know that God will punish that pastor severely. Thank you. Medindi Vivian, Onyamisha Vivian. Well, say hi, Marco. I'm Barnes from Ebuakwagogo. In fact, this pastor have to stay in water with the spirit that he is worshiping because he is such a wicked person and he will be punished severely. When his time is up, and also praying for secure protection for Marfosti, she should have faith in God and no weapon fall against her shall prosper in Jesus' name. Okay, and also a message. Okay, I love the way you mentioned the word message. Was a good afternoon, Marcos. Please, Mom, I'm even surprised indeed. Was I say unyama na me say e better no menya say nso ni dia ma papa ai ene woro ho ti wakasa mu ho atwansa na me yem ahyeme ti me yem hyem no say ada asem na me kan nti na wo yem ahye wona na ma wo yem hyem na saa ne ti e ya mamle say yi because say wuni say amamle bi wo ho na say wasi say ukwaji sikaduru ko eldrora ne ho unya kodru ho wie se pe ade obeka se ye bia sese wo ye anyesa na wo firi ho ko a obebo dama na ase wo bewu enti ese ni de wonya abedu ha ni de sese wo ye bia sese wo ye atwanso am bo me namisu wase ensu me ka unzi se ewurade was ma nwini sadwe na ma papa ni da ma nwina ma no na obeja me ni se na o ka me tompa ne so or banu run but an sport ketu bi ne hye no ene ja obeda me so ana oji me tawo na ni face tawo ketu bi na ni kutam no oji nti one me da face ene me fiti ase kasa e papa ni ye me bia na onya kwan ene me nda obisa me say ade ntia
and I'm say papa so one can share me say yeah ban when me ba be yes ade wo ha enti ma adwin ni so enti na we ya bibia enyi o ka share me say baby ama bedru ni je baby ama adwin wo bia me ma ne mara enti woni me da first one and was a minji town from paper munsu man and I'm the paper and I'm the man second one and also sa no so ni be that third one enti second one no was me paper me man wie no and was me mention matale me enko adwuma me best at adwuma nyina adwuma be shem me say enyi wani ntame me kwaje me nyankopon me je fo ne me kwafo eradi shine muna me de me remash me obia me tojum power sorry de it me nim se sofo betimi aye edi me boni say da me so betimi aye me say me to na opese me manna ni nyanka me manu nya basa okumi free asiwie dia ene me manu kra de odom be hana mama ni so mu nya do Sempa na sister FM sana. Ebinu sisi kwa Kenya sori na yentre fie mo yempaye. Blade. Messages bebre. Hey. Na ya na ngofu kwa ya kofu mfana. Badon. Ma sanu ma we na medwene ho aho. Ni ku wi ana se ma ni da hopa na wo mu. Na the ayana a beauty ye the name of software no ya dwen ye software ntimi nye anything bad because of say kutabo yes sadia no aro mama nya na menka for say ana ni enim but ya do say entesa so the next line of action is vigilance because say your question say nim say so for be say na see ni ebe radio so na so for go in the name of said we are not running na sao di fo ya ye kana semi ma ye kan nei obi anso kwa amana ko eni biu obi ko yes sir Yakopon mu sister na mo bo be obi a no mana kokodo no nyi hu fre ni mu so dia beda mo ise ni se Yakopon be nam no so ama wa be du Ghana sunjue mu Yakopon ti ase I met me that say within the baby I can say free. Yay! Yay! and after more, or money Juma, I want to cross. From 1 2, so put the way, 1 2, so put the way. I did not say more yet. Will be enough fun with prepare with you as a mammy. I did not, yes. So, I didn't be able to catch a minute, because of me, say. But the bonus of them was actually change. I don't know how about it. The president, very about the chair. Preso aso ko fo mo baba foro ada bi membre ba dagwa ka bi ko ko kurum that's it. Papa well say Marcus people do more or say Marcus people do no more have love for Christ but rather they have love for the so-called pastors or prophets either being true or fake wouldn't baby I can say free Mago Robert ko ba de Christadum Eri akufati say ya me amo awade na na fi ate wonka na mpa ibuta 32 Mago dale say o ga to ko ya be ya aso kuje ya ba ko so o jero ko mendi so pena no ko be ya sa ile ta ba je body e bi no boto wa na wa ton ba so fu de ko ya me ya mbra jam papa mo no ba da izo da de to ba na sia sala ni o sa to ba wo ti mi da me ni ba ni ya me na bukudo na
Yamemani Yansa, Yamemano, Yamana, Nimunabanazin watching Mujimako, Wadauruma, Obidu. May I say, what some fellas, God will restore all. We didn't set free. Hello, we didn't be able set free. That's it. Yeah, in fact, it's never ways and somewhere personal. AI to Cheta now, if statistics are pretty, we know and a follow Emma as often in your need to climb a quabuche. Is what I speak to you. So they climb a feet to my barbecue craft. And he said, in yes, of all kind of them, I was saying my any daho. As of for in your Muna, you know, cafe, you also for be baby, so sorry. If at a school and accommodation, may find a residence in Susan. Every agent was also be a group. And if share if you want more. 4.1 FM. So, yes, Papa. Was everyone should stop attending church and worship God in our various houses. We didn't get the Akasa free. 94.1. I can't be Kaswa. It's you. Number of people are we being consistent with that. I'm bringing information. Number much, not quite fast or these people. What the first the one so chairman Asemako Amoro live from New Kofodia. Today, pastors. We didn't be Akasa free. Me kwame wafa kwata papa. Mini aba. Na se wa santima pon Kofi ase no tankwe. Iyaba mami manu wa bigger for you amoni aduma. The phone kasi na mani aje papa. Iyaba nyamia manu din. Iyaba wo muntu wa mohofo. Sebi wo nsanu aduma. Na we can talk for you busumi in the body what is 800. It is got 8 million. It means you are going to make so with it. What you Ghana has 8 million. We are going to win. And I would do who are what how near my name is. It is seeing your mind when in now. No one we are poor, so would you win your team? And I would you win your team crack a woman. It's in your by any mortality. To your couple of one man and Konya one day. What in your Abagana has it? It doesn't mean Meda sofa kwata Joseph fashion a pamatadi ashemi. Oni asina midi ka kind osofo we nya sofo papa na we osi a chine tu chine chimpe na ye nipa bia anse ye pre. Nipa bia ye pre, bia kwankyere. Most of times a man of this side in the person ye ne ya dwen esua. Ye ne ya dwen esua. Na kwa kosofo ho osi be answer na be ye. This a wood hunsu eba. Na we be sane says hunsu no be de aba osworo ho. No wrong, so I know about and so no massa de humbi asheni pemua, and I'll do home siase. Umima in the hole. Shall me see the biamicase. So ye nipa on. No be afro, shall come. What to mention the penny top and down, sabums and sofa on frinyame. What to mention the penny up and down, see, I bet me on sofa no frinyame. But to me on sofa way, or frinyame, yanyame was rat and a one so. A yen pan yen study san yamano. Yen study sa and yamane de dear pan quanchere. Yet pa, Obiaba shall come so better quana say. Auntie Missy a continent that winima. A crown of bed too. A muscle phobia or Nazabia yano, and from a boom for some a treble concotoma near moment about a busia would see me, many a bemanipa would see me. And more be from dada some no from dada shed out to mammy or tnan baby anka or yes me huyanka into a na catchy a near draw me huyanka a near draw me huyanka na catchy shed out to ababa way shed ye at to no now me very careful pa
Mumiama yeninu endawo. Nyamana yadwene mumbie. Yede bia na sofo de na zeb baba be da dayama. Yesu ye ho baba kire. Mama yisa wode hu so na akwakoja. Baby a he. Fon ana wo fon. Fon a e na wo fon. Umi ehwe abrabo so yi oni Yesu ne yesombo ma obi. Yesu ne ye nipa o. Na ye bu hu ti se wo ye nipa wate. Bu hu ti se wo ye nipa. Enfa uti nkonko hye ade biase a ebe kwako yes na ho akako kire wo. Wa hwe de sofo na oni ni di nkomo na o so hu se sofo wonye sofo papa. O ye sofo azan na sofo we. Na ketu anyama. Na modi wiase ye ne beba. Asofo bidum. Na modi wiase ye na wiase ne mpodia. Abayi rapture no. Abayi na umiema ye ni no enda ho o asofo bidum. Midu besia, misi feedback bia no. Mosomf me make sure say feedback bia me ba besom. Na ansa na obenya update na hwe. This way me abel no adoma ne so kokokokwe. Se be nya beto ma na so nya bi ahwe macro. Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time? Or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Copland, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Copland is here to end their frustrations with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Copland to tackle this problem. So Copland uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Copland is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secure, knowing their time and money are protected. So why not try Copland for your next online transaction? Visit us at www.copland.coplandtechnologies.com.